Masterizer. Sanibona igama lemuvi yanamhlanje i-An Affair to Die For yango-2019 la isiyiqala khona ngowesifazane igama lakhe uHolly wakwa-Pierrepoint ofundisayo uprofesa kwi-university. Ngesikhathi edrayive yahamba ngemoto yakhe yakwelinye ihhotela ngoba wayelungiselela ukuthi bazoya kwi-conference eColorado, wafonelwa umkhwenyana wakhe uMr Russell Pierrepoint embuza akafiki yini, wathi uHolly akakafiki. Umkhwenyana wakhe emtshela ukuthi ufuna baphume out for a holiday, kodwa uHolly wasinqaba isicelo sikamkhwenyana wakhe emtshela ukuthi emva kwale conference ayakuyona uzobuya ekhathele, uyimisele ngokuthi uzohlala ekhaya. Imoto kaHolly njengoba siyibona iqhubeka nokuhamba, siyathola ukuthi uHolly akenzi ukuthembeka kumkhwenyana wakhe, uyamchithela futhi uyamfihlela futhi umqambela amanga kuna-conference azoya kuyona uziyele ehhotela kumakhwapheni wakhe. uHolly wafika kulelo hhotela ngesikhathi i-receptionist yasehhotela imbiza ngoMrs Allen. Omunye wesilisa osebenza khona la ehhotela igama lakhe linguDave waphelezela uHolly seyomkhombisa iroom yakhe emqhubela isikhwama sakhe uHolly. Njengoba wayezibiza ngoMrs Allen, nala ehhotela kwakubhukhe umkhwenyana wakhe oyi-fake uMr Allen. Nasithola ukuthi uHolly wayeze la ukuzospend i-weekend ne-boyfriend yakhe. Ekhaya wayekade eshiye umkhwenyana wakhe uMr Russell Pierrepoint yazi ukuthi uye ehhotela ngokuthi uya kwi-conference, kanti la uMrs Holly Pierrepoint ubizwa ngoMrs Allen oyi-fake. uDave umsebenzi wasehhotela semphelezele wambeka uHolly wamupha itip. Thank you so much. Much appreciated. Esehambile uDave, uHolly wafica enye inote eyayibhala ukuthi akathatha ishawa avala amehlo bese eyovula i-envelope engakusinki. I-envelope ekusinki yayibhalwe i-boyfriend yakhe ibhala ukuthi akaye embhedeni azivala amehlo ngama-blindfold ngoba kune-surprise emlindile kwi-closet. uHolly walivula lebhokisela lekwi-closet wafica kufakwe phakathi lingerie nama-blindfold nozankosi ama-handcuffs, wahleka ngoba eyitshela ukuthi kuzoba sexy. Wahamba ushaya leyo shawa, wabuya eshaweni wagibela phezu kombhede wafaka lawo ma-blindfold, wagqoka naleyo lingerie ekuthiwa akayigqoke khona ezoba sexy, wafaka nalawo ma-handcuffs ey'ngalweni ngesikhathi ewabhanqe ne-headboard. Kodwa khona lapha kungenanga i-boyfriend yakhe la ayilindele, kwangena omunye umuntu ohlukile. Wafika wambrasha sakummasaje enjoy uHolly, kwagcina seku-rough nokwathi uma esemcela ukuthi akame ngoba usenza ngamawala, yaqhubeka le ndoda sakumhlukumeza. Yaqhubeka le ndoda noma esekhala uHolly yaze yaqeda. Ethe isiphuma lapho siyathola ukuthi kwakuwumkhwenyana wakhe uHolly uRussell Pierrepoint wawungena kwenye indlu khona ehhotela la ekidnaphe khona i-boyfriend eyayitshola nenkosikazi yakhe igama lakhe u-Everett Allen oneminyaka ewu-27, esithola ukuthi wayefundiswa uyena uHolly kudala ecollege. uRussell watshela u-Everett ukuthi angakhulumi lutho kuHolly, ethi akangene endlini nje angasho lutho futhi angasho nokuthi uyena kade engene kuleyo room ekulele khona uHolly. Ethi uRussell ku-Everett futhi kufanele enze sure ukuthi uHolly akahambi la ngoba make wahlelweka umbamba ukuthi ahambe, mina ngizobulala unkosikazi wakho uJessica ngoba sengiyamazi nendodakazi yakho uLydia ngoba bakwi-control yami kuyimanje. uRussell wayefaka ifoni ephaketheni lika-Everett waseyahamba. u-Everett wangena lapho wafica uHolly wayekhala ngokuhlukumezeka ayekutholile, nokwathi uma emqaqa labuza nkosi wacasuka uHolly ethethisa u-Everett ngoba eyitshela ukuthi uyena lo bemhlukumeza kasho. u-Everett wayexolisa ephindaphinda kuHolly wayesefuna ukuhamba, u-Everett emncenga ukuthi angahambi. uHolly wayehamba khona kunjalo. Khona lapho kwakhala ifoni, u-Everett efonela uRussell umkhwenyana kaHolly ethi ukhumbule njalo ukuthi ngithe ngizokwenzana inkosikazi wakho nengane yakho uma ingabe uke wamdedela wahamba uHolly. Nokuyilapho u-Everett waqhubeka nokuncenga uHolly exolisa emcela ukuthi angahambi. uHolly wayecasukile wagcina evumile angabe esahamba wabuyela endlini. u-Everett wabuya waqhubeka nokuxolisa kuRussell. uRussell wayecasukile ethi ngathi seningijolelele for 6 months wonke, namahhotela ebendala kuwona ngiwazi wonke, nama-meeting angekho abehleze ngitshela wona unkosikazi wami. Ethi uRussell ku-Everett uma uke wazama nje noma ukufonela amaphoyisa ngizobulala nangunkosikazi wakho. u-Everett wayizwa ngempela ivoice kankosikazi wakhe ekhala ngemuva. u-Everett wayesabona indlela ahlukumezeke ngayo uHolly ehlukunyezwa umkhwenyana wakhe uRussell Pierrepoint. Wayezama ukubeka ama-excuses as if uyenziwe uyena lento u-Everett ngokuthi naye akazazi ukuthi uyenze kanjani ngendlela depressed ngayo, esaqhubeka nokuthi uyaxolisa kuHolly ngeke iphinde yenzeke lento. Khona lapho uHolly naye uyena wathola i-phone call efonelwa umkhwenyana wakhe uRussell, base bephazanyiswa nayinokho eyayisemnyango. Wathi uyobheka emnyango, u-Everett wathola ukuthi i-security lala ehhotela licomplaina ngomsindo obula endlini. Ngaleso sikhathi efonini uHolly naye wayesathuswa umkhwenyana wakhe uRussell wayemtshela ngokuthi uyamazi ukuthi uyamjolela futhi usehhotela ne-boyfriend yakhe. Ethi uRussell anginandaba mina nokuthi uyangijolela, kodwa into engifuna ukuxwayisa kuyona ubungozi baleyo boyfriend yakhe ekuthiwa u-Everett othandana naye. Ethi njengoba ujola nayo soyifake kwenkulu inkinga umuntu ongakubulala nokukubulala. uHolly wayeseshaywa uvalo ngokusatshiswa umkhwenyana wakhe wayeqambela u-Everett amanga. Wayesexolisa komkhwenyana wakhe ebuza ukuthi angenze njani ukuze aphunyule. uRussell watshela uHolly ukuthi akazame indlela yokuphuma abaleke ngoba uzombulala u-Everett. ebemqambela amanga ngoba kho u-Everett obulalayo la. Wathi uma ingena u-Everett wabaleka uHolly embuza ukuthi
balekelane. UHolly wazama ukuyiqinisa nkathi u-Yvette esembizela kwi-massage. Wamphuca ifoni enzela ukuthi angakhulumi namuntu ngesikhathi esofuna umlalisa embhedeni we-massage. Eselele uHolly enza leyo massage wayengakhululekile, wagcina esukumile wavuka. Esezama iplani yokuphumela ehhotela abaleke ngendlela esemsaba ngayo u-Yvette. Waqamba amanga wathi ucela ukuya eshaweni ayogeza u-oil we-massage. Wathi uthatha ifoni yakhe uHolly wayibamba u-Yvette etshela uHolly ukuthi akugezwa nefoni, akahamba eshaweni. Wahamba uHolly. Kodwa esikhundleni sokuthi angene eshaweni waphumela ngemuva wayowema kwibhalkhoni ememeza amakamera womakhelwane ecela usizo, kodwa akekho wamuzwa ememeza komakhelwane. Siyathola ukuthi umkhonyana kaHolly uRussell wayebenza ilimi edlala ngabo ngoba wayifonela no-Yvette emtshela ukuthi enze sure ukuthi akamdedeli uHolly ukuthi aphume ngoba uzobulala unkosikazi wakhe nengane yakhe. U-Yvette wezwe ngathi kukhona umuntu osemnyango, wathi mayethi uyavuka wangafica muntu. Mayephumela ngaphandle u-Yvette ethi uzama ukuphula umthetho kaRussell. uRussell wamsendela isithombe esinonkosikazi wakhe embeka ummese emqaleni. U-Yvette wethuka kakhulu mayebona lokho, wasendela fast uRussell imessage ecela uxolo ithi ngeke aphinde aphume, uyaxolisa. Ethi uRussell ku-Yvette akawuchecka ngemuva kwebhalkhoni waya khona. Diamond sweet. Molly! U-Yvette wawugqekeza umnyango wangena, kodwa uHolly wangena fast ngoba u-Yvette wafica uHolly esebathroom ngathi ubevele esebathroom. Kodwa uHolly kwamcacela ngempela ukuthi kuyiqiniso kade kushiwo umkhonyane wakhe uRussell emva kokubona u-Yvette emgqekezela engena ebathroom ngenkani. Kodwa u-Yvette wathi esebuyela kwenye indlu ye-living room wethuswa ukubona enye imessage eqhamuka efonini kaHolly, nokuyilapho abona khona ukuthi uRussell uyena osephethe ifoni kaHolly manje. Imessage yayishiwo uRussell wayexwayisa u-Yvette ngokuthi ethi ngoba sengiyakubona ukuthi uyahluleka ukucontrol uHolly, ngizovele nginqamule umunwe kankosikazi wakho mawuhluleka, mawusaqhubeka nokuhluleka ngizoyinqamula yonke imini one by one. U-Yvette wathola ukuthi uRussell usebeke namaphilisi okulala phezu kwetafula, eshiye nenothi eyayithi u-Yvette aka-overdose uHolly ngala maphilisi. U-Yvette wasola engathi uRussell uyambona, waqala u-Yvette waqalaza amakhamera ukuthi awekho namakhamera waplantile la njengoba ekhuluma kanje. Esaphequlula kanjalo u-Yvette, noHolly naye wayebheka amaphilisi akhe okulala ngoba naye wayefuna ukudraga ngayo u-Yvette. Lethi u-Yvette wabiza uHolly ukuthi bayohlala kwi-balcony ukuze baphuze iwayini. Efuna umphuzisa iwayini elidragiwe kodwa walinqaba uHolly, wathi akalithandi iwayini elibomvu namhlanje, ufuna elimhlophe. U-Yvette wathelela uHolly lelo wayini elimhlophe eglasini waseyawafaka lamaphilisi amdraga ngawo. Kanti ngesikhathi esayokwenza lokho u-Yvette wasala noHolly draga iwayini lika-Yvette. Wathi sebuyile u-Yvette sebethi bayawaphuza lamawayini abadragiwe kwanokho umuntu emnyango. U-Yvette wathi seyangasemnyango wavela wathatha ummese wahloma ngawo, kodwa u-Yvette wathola ukuthi lo msebenzi wala ekhaya uDave wayeselethe ukudla kwabo abaku-odile. uHolly waphuthuma ukunikeza uDave imali yetip, zabuya lezi izithandani zazohlala etafuleni zadla, nokwathi mayethola zathola ukuthi steak sebeef. Ngesikhathi sebekhuluma bobabili lezi izithandani zaseyikhuluma engxoxweni yazo ukuthi badlala ngabantu ababeshade nabo ngoba bayabajolela bethi i-wrong lento abayenzayo. Kanti futhi khona lapho engxoxweni yabo baphinde baphazanyiswa yenye inokho emnyango. Khona lapho kwangena imessage efonini ka-Everett ngesikhathi uRussell echazela u-Everett ukuthi uHolly le mali yethipa kade yinikeza uDave umsebenzi wala ehhotela, ebhala ukuthi udinga usizo ukuthi uDave amfonelele amaphoyisa. Ethi uRussell, njengoba ngikutshelile ukuthi ngizojezisa unkosikazi wakho noma ingane yakho, makuke wahluleka ukucontrol enye iflop kaHolly, ingakho senginqamula umunwe kankosikazi wakho. U-Everett wethuswa ukuthi uRussell usemthumelela umunwe kankosikazi wakhe onering. Esathuswa yilokhu u-Everett wabuya uHolly wazogona phezu kwakhe ngesikhathi esembeka ummese emqaleni embuza ukuthi ubani umthetho wakhe, umthumbeleni, umthumbele kumbulala yini. Kodwa u-Everett wenza ngathi uyamcomfort uHolly enzela ukuthi uRussell angaboni ngathi bayaxabana, abone ngathi bayaqabulana. Ngaleso sikhathi u-Everett wathola ithuba lokuhlebela uHolly ngokukhohlakala kwenziwa umkhonyane wakhe uRussell emndenini wakhe. Wacasuka uHolly wasisusa u-Everett phezu kwakhe ephikela umkhonyane wakhe uRussell ukuthi ngeke ayenze leyo nto. Nokwathi besaxabana kanjalo besathi bayalwa asebenza ama-drugs emzimbeni kubona boba u2, lokho kwenza baphelelwa amandla kanye baquleka. Kodwa wadudisa u-Everett wathi mayephaphama wayebona eselele phezu kombhede ephethe umjovo ngesandla. uHolly naye wethuswa ukuphaphama esevuka kwenye indawo esefaswa izandla ngozankosi. uHolly wathuka uRussell mayethi yasondela ethi angasondeli la umbulali. uHolly ethethisa u-Everett ethi uzoza umkhonyane wakhe uRussell namaphoyisa azoqeda lento yakhe. Kodwa kwafika kwadidisa yena u-Everett, wathi uphumela kwenye indlu wafica yena uRussell umkhonyana kaHolly owayeyopha evalwe ngesalotape umlomo eboshelwe kwi-wheelchair. u-Everett wayiqaqa ngokushesha leyo salotape emlonyeni kaRussell efuna ukuzwa amaqiniso kule ndoda ethumba umndeni wakhe. Kodwa u-Yvette wathola ukuthi uRussell usesikwe nolimi, okwangasekho lula ukuthi u-Yvette athole impendulo from uRussell. u-Yvette wamnika ipeni nephepha ethi akabhale igama lalo muntu lo responsible for lento. u-Yvette wahamba wakhipha uHolly kulabo zonkosi ayefaswe ngabo, kodwa uHolly wayesaqhubeka nokuthuka u-Yvette embiza ngombulali. u-Yvette wabamba uHolly hamba naye ezomkhombisa umkhonyane wakhe, wayebukeka engathi useyafa ufela kwi-wheelchair. uHolly wakhala ebamba umkhonyane wakhe uRussell wayeseshona, ebuza ku-Yvette ukuthi yini abe nenhliziyo embi kanje
nje ukuthi angenza into ebuhlungu kanje. U-Yvette wayengazi ukuthi uzomchazela kanjani uHolly, wakhuluma igama elilodwa ukuthi akayenzanga lento. uHolly wambuka umkhwenyana wakhe wayeseshona, wakholelwa ngempela ukuthi u-Yvette owenze lento embone esephethe nomjovo. uHolly wabona elinye iphepha elalisesandleni sikaRussell, walithatha walifonyoza enzela ukulifihla for ukuthi u-Yvette angaliboni. Kwakhala ifoni ka-Yvette ngesikhathi esefonelwa uyena mastermind owenze yonke lento, nanokuthi leyo voice yalowo muntu yayishintshwe nge-voice change, akukazwakali ukuthi ubani. Itshela u-Yvette ukuthi phakathi kwabo benoHolly uyedwa umuntu ekufanele aphume ephila. Ngokuthi lo muntu wayethe u-Yvette akafaka ifoni ku-loudspeaker wayesekhuluma nabo bobabili ngesikhathi etshela uHolly ukuthi mayeke wenza okuphambene uzobulala indodakazi kaHolly, uChelsea. u-Yvette wahamba esasisanganiswe yilento eyenzakalayo. uHolly wakwazi ukufunda leli phepha, alithatha esandleni sikamkhwenyana wakhe, wafica igama elithi safe elamdidisa ukuthi liqonde ukuthini. Kodwa uHolly wethuswa ukubona u-Yvette esemile esephethe ummese eselungiselela ukunquma uHolly ukuze akwazi ukuwina u-Yvette abuyele emndenini wakhe. Kodwa khona lapho kwaphinde kwanokho umuntu emnyango waphazamisa leyo nto. u-Yvette ngenkathi esawukhuluma nabanye abasebenzi basehhotela bebenokho emnyango, uHolly wasala wavula leyo safe, wayathola ukuthi ayikhiyiwe. Kodwa waxaka ukuthi akho lutho la phakathi kule safe ngaphandle kwe-memory card. Emnyango u-Yvette wayekhuluma nomsebenzi walayo hotela owayehambisana ne-security lakhona la ehhotela ngesikhathi bembuza ngoDave, omunye umsebenzi wala ekhaya okuthi unyamalele. u-Yvette waphika wathi akamazi uDave, kuyafika balethele ukudla wahamba. La madoda ayesemnyango acela ukukhuluma noHolly for ukumbuza naye imibuzo. u-Yvette waqala wancenga uHolly ukuthi for isake yemndeni yabo kufanele angakhombisa ukuthi khona okurong phakathi kwabo, akakhulume kahle nalabo bantu. Okuyilapho ahamba khona uHolly seyokhuluma ne-security nalo msebenzi wala ehhotela. Nokwathi lapho uHolly sephendule kahle impendulo bembuza zona, bahamba bavalelisa babashiya. uHolly waphuthuma ukuyothatha lo mmese kadube ku-Yvette. Ngokubona lokho u-Yvette waqala wakhuluma iqiniso, mtshela ukuthi ubeyitshela ukuthi unkosikazi wakhe ukidnaphe uRussell ngoba efonini kaRussell uzewathola ne-message ukuthi uzonqamula umuno kankosikazi wakhe, ethi uphinde wawuthola futhi lowo muntu usulethwe ngesitsha sokudla, ethi ngoba ubethe uRussell uzonqamula uma ngihluleka ukukucontrol. Wasivula leso sitsha uHolly noma sewubonile lowo muntu kodwa still wayengambelieve u-Yvette. uHolly etshela u-Yvette ukuthi ukuba kufika nge-security nalo manager asehhotela ngabe ngibulela. u-Yvette waxolisa kuHolly ethi ubengacabanganga, ethi bengiyitshela ukuthi nami ngivikela umndeni wami. Waqhubeka u-Yvette wathi bekuwumkhwenyana wakhe uRussell lo bekuhlukumeza embhedeni ngesikhathi ufaswa amehlo nge-blindfold, ufaswe nozankosi ezandleni. u-Yvette wayesathi uchazela uHolly. uHolly wayengasamthembi u-Yvette, wavela wamgwaza. Let's not do this, please. uHolly wethuka watatazela etshela u-Yvette ukuthi uyaxolisa ubengaqondile ukumgwaza ngenkathi emthathela ithawula, phezu kokuthi u-Yvette wayesephelelwa amandla ngenxa yokopha elimele. Watshela uHolly wayesefuna ukufonela i-ambulance ukuthi angayifoneli i-ambulance ngoba lokho kungabeka umndeni ka-Yvette engcupheni, ngoba njengamanje umndeni wakhe usakhontrolwa izandla zombulala. u-Yvette wayesephelelwa amandla, watshela uHolly ukuthi useyashona, ethi u-Yvette mase ngishonile ungamtsheli unkosikazi wami nendodakazi yami ngalokujola kwethu. Waqeda ukusho njalo u-Yvette aphela nya amandla washonela khona lapho. Wakhala iselfoni ka-Yvette uHolly engazi noma kumele ayiphendule noma ayiyeke. uHolly wathi uma ayiphendule leyo foni wathola ukuthi utshelwa umbulali ukuthi uyambongela ukuthi ukwazile ukuthi aphumelele ukuthi uyena usezokhululeka manje. Le voice yalo mbulali wayekhulumisa kwe-robot kungazwakali noma owesilisa noma owesifazane. Watshela uHolly ukuthi into asekumele ayenze manje ukudestroy ifoni nge-microwave, ethi uma uqeda lapho usungahamba uphume la ehhotela, kodwa uma ufuna ukungazi mina ungavakashela eroom 513 kulona lelo hotela uma ufuna ukuthola kabanzi ngami. Ethi access card yokuvula kuleyo room isephaketheni lomkhwenyana wakhe. Wasifaka ngempela isandla uHolly, wabuya nayo leyo access card, wasedestroya leyo phone kwi-microwave njengokusho kombulali, wakhetha ukuhamba kuleyo room 513. uHolly wafika lapho eroom 513 wafica ama-camera monitors ayiveza yonke into eyenzeka kuleyo room kade bekuyona beno-Yvette. Wathi uma esaqalaza la endlini wabona ebathroom kuboshwe omunye umuntu wesifazane naye wayivala amehlo nge-blindfold, esithola ukuthi lowo muntu wesifazane kwakuwu-Lydia, unkosikazi ka-Yvette. uHolly wamkhipha lapho uLydia ngenkathi uLydia esaqhubeka nokubuza umkhwenyana wakhe ukuthi uphi, kodwa uHolly wayengamphenduli ngey'mpendulo ey'qondile uLydia mayebuza ukuthi uphi u-Yvette. Wathi sethi uyaqala ufonela amaphoyisa uHolly wakhumbula le memory card ayithathe kwi-safe ukuthi kufanele aqale a-check-e yona. Wathi uma eqala ebona i-CCTV footage wethuswa ukubona umkhwenyana wakhe uRussell esetha amakhamera, wabona nonkosikazi ka-Yvette uLydia ememva kaRussell. Esathuswe yilokhu uHolly wathi uyaphenduka wafica uLydia emile, nesitholayo ukuthi uLydia kwakuyena mastermind kuyona yonke lento, owayithwiste yonke lento ngokusebenzisana noRussell kanti
ezomjikela for i-revenge. uLydia waqhubeka watshela uHolly ukuthi kade wasengijolela u-Yvette futhi sengiwabulale wonke ama-girlfriend akhe. Ethi uLydia ngithe mase ngithola ngawo ukuthi ujola nawo u-Yvette ngenza sure ukuthi kumele ngiyiphe i-revenge. uHolly wethuka mayesethi uqalaza phansi wabona isidumbu sikaDave umsebenzi wala ehhotela wayesebulawa uLydia. Nosithulayo ukuthi uLydia uyena obulale uRussell ngokuthi uRussell unqabile ukubulala u-Yvette noHolly. Ethi uLydia ngoba uRussell bengafuna ukunibulala ubefuna ukunipanisha nje anijezise kanzima kodwa anganibulali. Kule ndlu asuka kuyona uHolly babona kumakhamera sekungena abasebenzi basehhotela bebona izidumbu zabantu abafile. uLydia watshela uHolly ukuthi ama-fingerprint akhe agcwele yonke indawo lapha endlini. Ethi uLydia kuHolly ama-fingerprint akhe akhona ngisho kuloya mjovo osetshenziswe before kusika ulimi likaRussell. Ethi even nalo mmese ogwaze ngawo uDave. uHolly waphuthuma ukuthatha le memory card njengobufakazi obuzomsiza kodwa wayithatha uLydia wayikhephula. Wayiphosa etoilet wayiflasha. Lokho kwamcasula kakhulu uHolly. Wabamba uLydia wamphushela phansi wamsakaza ngekhanda. Uthe esalele phansi uLydia uHolly wathatha enye ivase enkulu enenhlabathi eneyimbali waphahlaza ngayo ikhanda likaLydia washonela khona lapho. Hawe masi, siphenile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo. Kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.